Firma Intersan se nalazi u ulici 12. Srpske brigade na Keju. U svojoj ponudi ima veliki izbor ručica i nogara za nameštaj, kant trake, kvake, šrafovsku robu, šarke, klizače i nogare za stolove, žičane korpe, aluminijumske i plastične diht, lajsne i profile od medijapana, vrhunske mehanizme za klizne plakare, ugradne sudopere, usadne i nasadne, poliuretanske lakove, program za tapetare, lepak za sunđer, gurtnu, keder, čičak traku, torbane, baglame i još puno toga. Zastupnici smo renomirane firme Maršal, koja posjeduje vrhunski kvalitetne unutrašnje boje, fasadne boje, boje za drvo i metal, lepilo za drvo sa doline. Maršal boje su antibakterijske boje bez olova po najvišim evropskim i svetskim standardima. Maršal nudi polikolore u svim bojama po istoj ceni. Naši telefoni su 020 411 217, 063 80 56 067 i 062 22 85 14.